Кере билигин биһиги эскимо оҥоруохпут туртара оҥороргоди манык иһэ шапочкалар ордон халарсеп онтон наһа чөй десерт болан тахса бу готовый уже бисквит сытар онтой бутун булана туспа рецепт тоха карары ютубка бәтигер шоколадный крошкадан оҥорухо сөп эфетер били обычный классической тугуннан даже били готовый печеньелер баалар бытта ол онуунан оҥорухо сөп биһи булана крошкалар бутун конечно илибитинен манык бутардых бутун сөп гынан баран манныка өрбүременада олиһин эйэхэ туоракан байыннаах блендердаах боллахатна онну кутангыт үлтүрүтэн ылыахатын сөп маннык бутарыйахтаах ол кэнниттен биһиги сгущенкабытыгар хымнаабыт арыыбытын кутабыт уллубатах ай мени хымнаабыт болунаада имана бэбэлерин кытта буккуябыт оннонтон исмеспитер кутаммыт биле кии хатан арас фигуралары оңорон тахарар смехе болон тахыктахы наха убага спортах форматын тутар болохтах бон утугар хеги сырны сливочный кремга тордуу поланы оны метод тохотун хөп арас вариациялар бааллар бүтүн крошкалар битер куттубут көрүнөрү бу курдук текстуралах тесте болан тахсахта то тесте вота уже готовый бу пирожная картошка ден атланар бытта арас кондитерская магыннарга ол онну курдук болар только бихене биле аныгылы көстүүлах эскимо ден аттанар билген буламатай бутун форма угаммыт халхы оңоробут көрдөрүөм Монтар чуть улхаттар баалар, эбетер бу хам стандартный размер хеджер 6 см. Эбе хетта сантиметр дах боларса. Оны бу курдук эскимо палочкаларын адылар, кондитерская магын адыланалар. Билигин бу семейс бутыманна кутабыт, оны палочкалары турораммыт, морозилка угаммыт тоңоран алабыт. Хеп, ол канитта шоколад уларан бараммыт, уже глазурь давыдан кирен барабыт. Эбе курдук оңолар. Воджер еще бады бәй-бәй раста, ди. Оны маниканат. Наха мана бардахай гамаппы. Көрін хэ. Румна кейде. Инна бу. Аллара мана специально бу хаястах хэ. О, той бутна мана букаятти. Чука. Примерно ана куртук. Кирен хэ. Мадай бутен морозилкага 2-3 час койгон болобут. Хамтаң уктах. Антон форматыттан костан барамыт. Глазурь тухпут. Шоколад тухпут. Да, все. Мадай бутен 3 часка, 2 часка морозилкага уганылабыт. Хамтаң оробут. Билим булан эскимо бутун морозилкадан костухпут. Ол инне бу шоколад бутун уларык бутун надесе. Манык специальный турору колбал бутун. Той таха или стакан нада хеха. Манык били полностью эскимо кирерин курдук хэ. Бу масарытын кытта теңе хол бубут. Она импульсами 15 күндө олады ди. 15 күндө микроволновка угабыт, тахарабыт буккуябыт, угабыт тахарабыт теб курду. Ирини курдук импульсами уларабыт. Бу курду болла. Барыта улдунна билигин боллана бу эскимо бутун хостубут. Бу аңарыттан. Хостан тахарду. Манипулер. Чубайди көрү. Нуматай бутун билигин шоколадка угагабыт. Эме тоңора тахарабытсе. Тубу. Он түгәгәр махагар дилкердиях бутуннады. Онны бу шоколада хайыры түйерин күребит. Схватывайся гынар күрдүк гынар кини. Көрүн бу схватывайся гынар көрдүгүт. Мандык хэп билигин икистен уктакта вообще гладкая поверхность полу. Матай бутун ламыт подложка, ты любой тарелка угабыт. Онтой икистен бардыбыт. Бу түгәгәр луктубут.
Тіпті бұд ерін күдебіт. Сықлатывай сегіні күдебіт бады. Дере, бұ маннық хеп, бұ мантықай бұтын болағына тахарымыт тоңыры бұд, онына 2-тен керемет еме шоколад бұдығар ұруқ бұд. Оны күрдік көсте, бұ үже тоң бұд де. Өсі тоңыры бұд, онына тахана маннық кірдік кергеден бері бұд. Де шоколад бұд тоңын керді, білген болағына 2 слойын күта бұд. Тахары бұд. Аллар айтын де. Ола бұл, оны білген мәнне. Тоғпыт. Посыпка. Любой жүгінне, қанығы хөбіләбі кетіне күта бұд. Все, қата легені көр, уже қатта білген уже ұлыммат кені бұл. Посыпката түйәйдер. Оны манық шоколады мәмер яқпет. Білген мәнік. Конверті қылабытса, кондитерская мешок, оны бұл шоколапыт тобағын күта бұд. Білейм атай бүтін кергет яқпет. Иннетин кып кіретік бұхабыт. Онна манық қынауд. Бұл стойхер халардым. Обязательно манық кергет аттен ботағым. Просто оригинальный дейбін. Манық қынауд. Көрі? Совсем другая картина болды. Тык-тык-тык-тык-тык. Бұл. Бисквит шапочкаларынан Әветтер специально ден оғыларға бір самы хөвілер лағымстығыларын астыққатын хөп.